Fiyalka şeşegim. Aba, Kebir abi. Nene şeşeklerge akşatasın sen meni. Bizde andi şeşekler yok. Özünüz meni uşa, özünüz fiyalka şeşegin de bilmisiz. Mağrifetsizlik. O bit şol kadar көңілсіз. Olaysa var şu mağrifen canına. Neni mağrifenimde қуасыз meni? Son mağrifesiz көңілсіз дейсің iş. Başta elden şeşeklerge akşatasın da. Onları tımmana deyip külersin. Bilmeydi mağrifeni bilmeydi fiyalkın. Fiyalkı bizi bizim şeytsek. Mine uşa degensiz. Uy, mina mı? Rahmet. Olay bulgaç mine uşa güne degen. Nige indi ellerimde sözler aytıp kutumlu olurga. Yağı, mine uşa şeşegim. Kim oynağa şursun diye verir. Teseddüf. Şarşı men aşılay. Siri terdik. Teseddüf. Taksir. Olmasın ne bulaydı doğun. Anlamışsın mı ne? Yok. Nindi tesir. Gajiz. İtmeniz beni. Tınlağız. Mine uşa şeşegim. Mındı güzel şehirrağız lemisiniz şu kadar nezakatli, şu kadar medeni tutaş iteriydim. Sanayi nefisenin temseli mücessemi. Bulur degisiz. Tavınırlar idi sizge. Oy tavınırlar idi sizge. Aha. Tövbe estağfirullah. Jiberiniz elemine. Topa. Dokar kajası bilen topasarak boldan yakıştı yokursu. Ey. Godigin aytып etkeden men sizge aşık buldum. Olda indi olda. Işandı dey. Nege oldu? Oldu bit ol okumagan kişi. To'g'risini aytam sizni ko'rgach o'z-o'zimni unutdim. Bugundan boshlab sizdan boshqa yashar harim yo'q. Qarale, siz deysin. Kimlarga g'oshiq buldingsin sen, ha? Senga bir o'zimga g'oshiqman. Mana sendan boshqa ko'zimda, ko'nglimda, tushimi. Oldu. Şandı dey. Senin kibik Hazret Malayı o'zi qolada o'qigan, qola qizlari ko'rgan yigit menim shekilli tomona bir ovul qizına g'oshiq bo'lgan dey. Git, ishon menda bo'lmasda. Ishon shashagim, muhabbat uchun bit u yorliqda, boyliqda, o'qiganlikda, nodonlikda yo'q. Kitapta shulay yozgan. Kitapta? Oye. Olay bulgaç nege etiyeniga boshqida jibermaysin? Yo'q, menga inglik sening o'z rizolığın kerak. Etiyeni rizo bo'lsa, qiz kishini ishli oladi. Oqirib boqirib bo'lsa da bergan yerga bormay hali-yu. Yok indi, benim seni yılatıp olasım kelmey. Suyasın meni şeşegim. Tövbe estağfirullah. Kız kışı sana suyan deyip durmasıydı, uyalmışı. Yaşı! Sen maharetini uyandığını koydalım şeşegim. Manda oğlakta göleytesi kilgen sularını aytıp bitirip bulmayın. Nerse? Bugün kеш, көз байланғаш, бәрәңгі бақшағыз арқылы көріп ойнашық. Мен сені шында көтермін. Ой. Тәубе estağfirullah. Uyalmışı, korkmışı. Өзі бигірек шибер. Нәғілет. Шынна бәйтем екен. Әлі шой артағына мекен. Бас. Sen bas. Мен бас dedi. Mira pıs dedi. Feyzil Kabir. Ey sen beliş hamura. Nasıl? Aha. Niye maşın bari? Ara atakırgı reisimi unuttum. Araslan! İskaçtı. Мен айтам, оға бек якын
жерге шыққансың? Нинди ауылға? Bir қаланма. Миләүшәгә нәрсә сайрадың син биредә, Меңа нәрсе, ауылда шарым белән шарашқанда хәзер исәнләшеп отырырга ярамый менә? Теләсәң кем белән исәнләш? Миләүшә тирәсенә. Якын йөрисе булма. Аңладыңмы? Миңа әмер биргән хакым бар сиңа. Халкын сынап торма. Бер тиң сезгә итеп таш бармы үзеңә? Әйдә киләләр монда. Сиягыңны да җеп ала алмассың. Кирләгәнсең. Сезгә әллә кем булгачта миңа бер тиен тормый ул. Сезнең Миләүшәгез миңа тиң түгел, төкерәм минең ат. Бәләсеннән башаяк. Кызлар үзләренә булсын. Хатыннар да бетмәгән. Нәрсә? Кәбестә. Син аны! Синең өчен яшелрәк шул безнең кызлар. Эшән авыр. Синең монда ни? Нишләргә бу Миләүшә белән? Икенче башкыдай җибәреп карасаң инде. Тукта, әтисе килә. Аның белән сөйләшеп карый. Вайлай бабай! Вайлай бабай, Николай! Акырма! İşten bit, niçin kırak tüken? Balık tutup koykanda min kişi bile söyleşmeyeyim. Эләкмәдеме ни? Elekmedir şu, gitel cebek. Эләкер бабай. Allah bu kaç bir geldi. Ничек инде өйгә? Андый эш белән өйгә барып булмый? Dur sile. Бабай, Вакытым. менә минем кайсы җирем ошамады сиңа, а? Ben benim şu nige akşamasın iken. Нигә кызыңны миңа бирмәдең дим? Sen mi nige bu? Yok da silep durma. Çok söyleme. Нигә юк та булсын? Бер-беребезне яратабыз. Kızıma kuzu düşken kişiler bu. Bayrak halliler girge bir Allah'ın zamsı. Бабай, инде байырмын әле. Болмай! Mine min de bayırmın digeninde. Bulmadı. Hazır birden bir ümitim ele şu kızımda. Halliler girge bir kort kırımda şu terbiyesinde oturmasam yine kim korar Allah. Сине генә үземдә карый алырмын, бабай. Giteni uçumu gitirme! Başta bayı ondan söyleşirmez. Onda da benim bile tügel. Кем белән? Yani anası bilen. Син ата кеше бит. Ona sokuca. Kızıma da üzüme de ona sokuca. Ne söyleşip vakit uzdurup. Bak başta bayı ondan gelirsen. Şunda söyleşirmez. Бу алҗыган картта хикмәт юк шул. Анасында ыштыра. Кайдан алыйм соң ул байлыкны? Саулык байлык ди торган иде әти мәрхүм. Саулыгым байлык дип кыз бирмиләр. Урлап алсам инде үзен. Никах ничек укытырсың тагы? Гөлшаян килә. Аның белән киңәшләшеп карыйм. Мөгаен бер рәтен табар. Gülşayan ürülengensің исәнләшмисің дә? Башлап үзең исәнләшсәң дә ярар.
Әзме көпме мен сиңа апа кіші? Миндә гайыр. Тукта инде, тукта, Гөлшая. Ашығам мен, ашығам. Курыкма, Әхмәт миннән көнләшми ул. Тіліңе салынма. Менде емішім бар. Араны Гөлшая. Нәрсе? Минем белән Миләүшә тирәсенә дошман керергә маташа бит. Шул турыда синең белән сөйләшмәкче идем. Оңған егет дошманға сыр бирәмен я. Шулай да. Әйдә, үзебезгә табара. Ярар инде Гөлшая. Kuvalga diyesin. Var bunların tavuşu beşikte haber işittiler mi? Namazını ızdıralar, şeytanı kadar sanar. Oy, hazırki yaşlar bir yere gazdı. Oğlumuzdaki bütün firiştelerini kaşırıp bitirirler işte. Ay bu etine. Nerse kolgan intikamı da yaşar arasında taksına çarık ya. Ha? Oğulsa bizni ha? Nindi güzel oğlu bizni. 3 yıl səhərdə o qaytqaş mənim güzellikləri dağında aşığıra görə başladım. Nindi ғажап güzel tutaşlar var mında. Nindi vakırlı xanımlar var. Qaysından bəytəm qaşıq olub ülgür olmasın ha? Nindi şiberlər alar, ay nindi güzeller. Teknik ağlar, şuşu üzlərinin güzelliklərini üzləri anlardıqına bolsa da oxumaylar ha. Nega medeniyet yok onlarda? Ay sizin özgür. Ana bit, uzuk ile güzellerinden güzeli. Şişme buylarının canı, oğlumuzun yeme güzel Gülşayan'a, takzim bilen baş yerge rıhsat ettiririz. Abo, mujik hatının bir gerek olab jiberdiniz. İsen soğuna girisiz misin özünüz? Men fakiriz isen tübül Gülşayan hanım. Nindi oğruğa düşer buldasın, miskinim. Miskinim? Miskinim. Deyip sizin yok. Elbette men sizden oldığınızda bitti miskin. Bildim. Gıyşık şiirin elektim demekşi ola. Nege Allah? Okumışlı kişi bula turib benim aldımda miskinlenip turasız. Siz ne kibikler olsa doktorga baralar? Yok. Bir nindi doktorda davalay almayım beni. Tüküret adetimde yok. Qartaya tüşkeşkire bulmasa tağı. Siz ne qanday sizler söyleysiz? Anlağız, meni faqat sizgina tabiiy salomat halime qaytara olasiz. Xatalanmasiz miskinim. Menim onday ilimim yok. Xo'shingiz aşığam. Iyim yolg'iz qoldi. Birgina minut. Butunlay o'tirmagiz meni. Men sizdan birgina narsa o'tinam. Sizni ko'rmay turib mening ishim o'lim bilan bir. Sizning bilan ovlag'roq, o'rinda uzoqroq vaqtga ajrashishim kerak. Agar siz menga qarshi kelmasangiz. Ne söylüyorsunuz siz? Ne? Ben bekir xotini. Mening uchun onun ahamiyati yo'q. Sizning ishim bo'lmasa, mening ishim bor. Qarasam mana shu narsa shiylanib o'tir, ha? Yurarmida. Birgina. Jibaringizni men sizga aytaman. Birgina. Jibaringizni. Birgina. Abav! Ay, abav, abav. Abav! 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 Ay yigit, neşi qalıqdan ayalmısın şimdi? Ay nerse bulgan, ha? Zırrat malay olmasan salmasa oturga birine verip, taşlarını kolun attırıp jibereyim. Atan hakkı var şu an. Hakkı var. Koy! Koydu bir kırmızı koy! Koydun mu? Yüzüm çocuklar! Koy! Ver bunu! Sorasını ne? Özü bugün bunda irtak atığında. Kim yakılsız abitan? Nerse degen bula, malakasız. Ağzı niye etkenin kulağı işitmey? Tokta. Şiver Gülşaya. Aşığım, tıkbey abzay. Tokta. Altın gümüşüm. Bugün sizde avlağıyken ben. Bugün Ahmet'im kayta. Ahmet. Ol qaytardan tağın gider. Buna senizin kılığından gitmişsin. Yatsam düşte, tırsam üstte. Ne söylüyorsun sen?
Тықбай абзы ақылға сыймаған не? Ақылға сыймаслығы жоқ. Мен бетсең атығы бош бұғаз малай түгел. Ол бет атасы малы білән әкен көре. Мен өзің біләсің, өзім құжа. Байлығым десең, байлығым Аллаға шүкір. Керек ми Тықбай абзы? Малы білән ойдағына естір алам мен сені тілесің. Керек ми Тықбай абзы? Тұрғағына қалыңдай келесің. Керек ми Тықбай абзы? Шушы шиберлігің білән бір күнлікші Ахмет тапқанға құрап тұрмассың беденде. Ең аулағырақ вақытта бір шақыр өзімді барсың аңларсың. Yok nasıl söyleme Tühbey abzı? Anday oğlak şağım yok benim. Көңілің кең болсын. Көңілің кең болса. Мына мұнда да бек аулақ. Ne şey Tühbey abzı? Бітірді. Bu ne işin bu? Састы қашшайым. Майқап жәмі. Майқап. Алты көмішім. Соңырақ некәрімлер емі. Соңын соғылырмын. Әрі еремейді. Bu savdagar halkından da yatsız kalık oyna vallahi. Tukta! Nerede degen bulayın oğlum? Rahmet starıst abzı. Beylenim opturattı bit. Şulay bunu. Hey! Kapırsak! Şunday kıyafetin bilen, şunday matur hatınga... Kolsuzga. Hey! Boylığına! Dayın oturmanı bir neyime? Kulağında bulaştın bulmağış. Nerede saktıra alırsın? Eytirin var mı? Başıma tutulan tavuğum. Mene ışansam barısı da sin degen işe böyle. Rahmet starıst abzı. Yostağımda, samalarımda... Rahmet starıst abzı. Tutulan tavuğum, bugün sizde avlağıyım ne? Bugün Ahmet'im kayta şuna aşığa. Şulay mı? Olaysa karalı. Starısını konakka şakırmış atırıp, menden tezgine kutulanmasın. Kaçan gelip? Gitsene starıst abzı. Yemişim şımaz burunu rişvet sırap durma. Nedir rişvet? Ben senden okşa sıramıyım değil, üzüm okşa bir durmak şu Git aşığa ben aşığa. Oh, kimni ko'rib? Starosta. Ey starıstı. Birde kelishmaydi starosta abzıqa. Kelishmi, kelish. Boshingni. Men aytam shu shishingni tagida yozda eshitmasinlar deb aytam. Yara. G'aling o'zi shuna ber sho'yo. Narsa ko'tarilmay turganda. Ey. Ha, men aytam nechik shu qiyofatlar bilan bular jur'at eta olalar ekan. Söyleme. Birigizden birigiz eybet. Ay shu. Go'zalim. Söyle. Bayağı aytib bitira olmay qoldim. Xuşuğuz. Qara ketmag'iz meni. Sizning bilan qo'shnimda bo'lsa bir Allohdan joylaroq uchrashishga ruxsat berigiz, menga boshqa bir narsa kerak tugul. Yarı. Darulab qarayman men seni. Ha? Olay deysiz ekan. Shulay deyim. Bugun kech. Kech. Shafaq botgan vaqtda. Shafaq botganda Mening uyimga kelasiz. sening uyingga kelarman. Bizda ovlaq. Oy, sizda ovlaqmini. Aytsagan. Xuşuğuz. Hıy! Oh! Narsa eshitdim men. Nechik tez rizo bo'lding?
Әзірек аңлады ма соңы мені? Ә? Кетелемнен аңлады ма дейм, аннан сұрайым. Хайыр аңламайша менің көбік жігіт. Солай тұрсында қады ол қатында сәршіге алсын әмі. Ух, барам. Ух, барам. Әти. Не işlep gireysen sen bende vakıtsız? Міне ауылыбыздың güzel табиғатына қарап, хава алып жүрем әти. Nendi? Hatın kız tiresinde bitirirlesin sen tağı, ha? Bu ne деген sözüm indi әти? Gelmemişke salışma, ha? Ol günlük Şeyh Ahmet hatırı bilen nerse sayrat düşüp durayığında. Нендей кешесіз әти? Менің ауылдашығым біле шырашқанда исәнләшіп өтуімді ғайып қалырға тұрасыз ма? Мен бет сізге қазір бала түгел! Atan karşında balasın, uyutsuz! Hayır. Tapkınsın, isenleşip gelir urun. Jadi, Bulgarıymış. Urus giyimleri giyip, edem meskarası bulup, atan İsemin pışıratığın gitmegen. Dövne hatun kızartına üstürelesen. Koronu, kaburgalarını sındırıp bitiremen. Var, iyice koy, dön kızım ala. Oy әти. Var iyice koy. Oy әти. Var iyice koy. Ой, бұл надан аталар. Neresi sen bu konuşun sen tağı? Oy әти деймін, қаты соқтым. Oy әти. Oy әти. Oy әti. Oy әti. Hara sinene. Mala yaktağı. Eşin şekin boyuldu, eşin şekin. İrenin niştek para yanıp çıkkan digeç. İşikken kısıldı deyip cevap vergeni. Bugün ben de ha, isenleşip biriymiş. Kim görürlüğün kurusun ölüm? Gülşayan gattemini sızarıyor. Sine kadar adam var hanımında. Bütün işini bozdu. Men şoşu şeytan kızın nişek avlakta turu getirip nişek süs kuşarga jayın tabamayırım. O yönsüz malay. Toktali. Kaytak biraz art sabahın okutayım ben min ana. Korasın ana. Otasına kendiler bulmak şu. Gülşayan apa? İde yok şu. Elle tavuk pişire indi. Koya yerisin özü, işiginde açık kaldırgan. Hayır, kişi koral pişirip getirlik baylığı var mısın? Şundu yarlı kişiye kiyovga çıktı. Özüne korasan, ondan da bəxtlere kişi yok yersin. İr bilen turu, kızıktır indi öyle. Ey! Feyzil Kabir abi şunlap şakırdı eken. Gülşayan abla nerse diyer eken. Ey, mene uzi de. Kılmak var eken. Var ideli. Nihal Mirevşe. Eybet, bunu koya yerisin iyini kaldırıp. Mene, Ahmet kaçkancı işlerini bitirip koyayım dedim. Ahmet'imni küteyim. Eydem tavuğu çıkan. Suydurdım şu. Ey, bu vakitte kişi tavuk suya mı ney? Kukey salmay turgan tavuqni suyalar ana. Ahmet'imni sağındım degen indi. Sağındım. Şunday sağındım. Bigirek tezindesin. Gitkenine 3 günde yoktur. Bir günde de sağını bile yazan minanı. Bana kızım lan Kapına bana da uzun kura dünya kütesi var. Mine uzun kiyovga şıkkaş bilirsin yani. Yapar, ir bilen turup kızıktır indi öyle. Uzun kiyovga şıkkaş bilirsin din bit. Mine şul turda senin bilen kiyeşilip kilgen idim şul. To'xta. Arslonga yopishib chiqirga yuraysan malla? Ötiyeni bilmegen yerge yopishib chiqirga Allam saqlasin. Ikkinchi birovga beraver malla.
егет өзі бейлене. Мене шуңан ішлерге білмейм. Сен аны яратасың мısın? Яратасың ма деп күйеуге шықпай қалып болмасы енді ол Гүлшайын апа. Ол сені сүйе мısın? Сүйгенден ешіккіне менен башқа яшай алмастық халде. Сен үш недесің? Ол меңа бүгін кеш білен көл бойына шығарға құшты. Не іштем екен дейме Гүлшайын апа? Якында барма. Неғалай қырт кетесің? Сен менен кеңеш сұрайсың? Кеңешім шу. Ол егітке якында барма. Уйлама да ұнат. Тоқтары неғалай дейсің? Сен аның кім екенін сұрайшмасам? Сұрамыш ала білем. Сәзір кәмені ол. Тәубе, астағфируллах. Сен аны қоян білдің? Шыннан білем. Ол сені сүймей алмай. Сүймасы. Кіші шул қадар сөздер сөйлеймін. Тәсәдіф дей, тәқсир дей, әлләне де китап сөздері әйтіп бітірді. Гүнақтан да қорықмай, хатта фәріштем дей. Онысын әйтір. Сенің шешек кебек шағың. Матур шешекні әр кім үзіп алырға тырыша. Үзіп алырға ана тілі ол сені. Неге олай болсын? Сен ол сөздерін өзің Ишеттім. Ол сені сүймей алмай. Сен аны қоян білесің? Шыннан білем. Ол сені түгін. Міне? Апаңны сүйе. Сені сүйе. Сенің ақметің бар. Фейзіл Кәбірінің анда үші yok. Білесің ана, ешітмәсәң ешіт. Yoqна сен есіңдір әлі Гүлшайын апа. Ай Аллам. Сөзлеріме шалмасаң көзлерімлен көрісің. Мында қол. Ұзақламай келіп жетер. Шәфәк батқанын түз алмай күте тұрғандыр. Тоқтайлы, ескерместен келіп кірмесін ба? Міне шу. Мина не еткенлер өз құлақларымда іштім дейсен? Мен шортына қошасың ба тыңнап отырасың? Тәубе, астағфируллах. Әдәм мәсқарасы идесің ішті миннен. Тоқтайлы. Әдәм мәсқарасы бұлдан соқлап қалырға тұрышам мен сені. Нәрсе? Орысланыңны ұныттың да мәлі? Ұнытмас едім де, әпияне бермегіш не ішлей олам. Өз бәқтің үшін өзің кірішмесең болмай ол. Әміне ол Фейзіл Кәбір кебіклерге ашалма, аңладың ма? Әне? Келіп те жетті. Мен ішірейін. Мұнда қошасың болма. Қоралы! Кімдіне келсе де, негіне бұса да, тәніңні да шығарма. Yorub! Ой, Құдайым, Аллаға тапшырды. Кім бар? Olmayın meskini güzel. Sizге tağın kim керек еді сы? Sizden başka bir kimde gerek değil mi? Gül, şeşegim. Siz bir kızık kiyingensiz. Bunu айтады. Қала оқымышлары қонаққа барғанда шулай киініп ерілер мәлі? Ғафу етіңіз, мен мұны бітней. Кіші көзіне шалынма шыңладып кидім. Неге кіші көзіне көрінден қорқасыз? Қорақлық итерге шықмағансыздар бейт? Ауыл халқының ғадатын ашар бейтарым. Ол бет ғайбат сөйлерге яратышар. Ғайбет те сөйлемегіш. Нендей қызығы бар енді отырмышынан? Оқымағандық, наданлық. Bu нәрселерді саларға рұқсат етіңіз. Кетерге ашықмасаңыз, салыңыз.
Qo'ya ketirib olishga men bu yoqdan menga qolarga rizo bo'lar edim. Voy. Hey. Sizni kutalardik tugilmi sonda? Qo'ya. Kulib o'yinda. Endi kulib o'yin, kim kutsin edim sen? Hey! Milawsha degan qizni kulib o'yinda chaqirgansiz deb eshitgan edim. Oy, bu xalqning qorong'iligi, g'aybatni shiktis to'rog'imda endi to'rog'imda bilan. Pechak tushgan. O'tsiz tutam bo'lmay. Ayye. Men o qiz bilan narsa bo'ldi. Сөйләшеп turgan edim. Aha. Men bitmay, avul turmushidan bir kitob yozib qaragan edim. Oho, avul kishilar bilan tanishirga, ularni o'rganirga kerak mema. Motor qizlarnimi? Nima motor qiz? Qo'ya ko'rganingiz bor sizning avul yerinde motor qiz. Siz borunda bir kunga da ko'zim tishmaydim. İblisim da iblisi. Ha? İyisi men ekan, iyisi tovuq iyisi. Tovuq iyisi, haybat ismi aşığı. Alla men sizni Milawshaga g'oshib bo'ldingizmi ekan deb o'ylagan edim. Yo'q endi, men sizga g'oshiq. Ayye, men sizga mana tuzalmas darajada g'oshiqman. Ayye. Ay. Siz mening erim borlig'imni bilasizmi? Eshitdim. Bilib turig'iz, ana kunni kishi Ahmad deylar. Kunni kishi. Shu shunday motor xotinga uylaman. Hey! Tag'in shunda bilasiz. U oyu kabi kuchli, toza. Tabiiy. Lekin mening mahabatim. U bir nindi qora qishdan da qo'rqinli darajada tug'il. Ahmet abi o'zi qo'yib kirsa, nishlarsin ekan bishora. Nasa? Tag'in shunda bilasiz. U kunni kishigina tug'il. Bek kunchili. Ashu shiqsama. Ko'zina oq qora ko'rinatirgan tug'il. Hazrat malayig'ini tug'il, podsho malayi deb turmas. Ha, qo'rqma. Agarda biz sizning bilan ikkimizda bir sizda bo'lamiz ekan, u bizni bir ish etolmaydi. Mana yanga. Mana senga qo'yasan. Agarda meni onam bilan bir sizda bo'lsam, mana senga. Olay bo'lishi mumkin tug'il. Agar olay bo'lgan bo'lsa, siz meni bunda chaqirtmagan bo'lardingiz. Nik xotin bu? Men sizni kisatib qo'yar uchun chaqirdim. Sizni de emgattirasim kelmay. O'zimning de boshima balo olasim kelmay. Ne deysiz? Ol meni sinab qarag'atalik. Ya'ni mesela qo'rqoq tug'ilmi? Abeytalar xotinda qo'rqoqlarni jaratmaydi. Jarat! Astagfirullah. Senga bo'lgan mahvatni boshqa. Menga bilasizmi? Menga bilasizmi? Men ne deganda qarayman. Ha. Men sizlar uchun o'zim o'ylargadi. Alloh saqlasin. Albatta. Ikkinchi raundni o'tirgan hozirdik. Urma kuch kirgan. Hozir Ahmadim qaytib kirsa nishlarsiz? Qo'rqitma. Xotinlar yigitlarni onimi uchun chaqirtmaylar. Senga bo'lgan marhamatdan boshqa menga bir narsa aytib qo'yasizmi? Nechagina Ahmad qaytib kirsa, onni o'zimni Qarama. Nechagina Ahmad qaytib kirsa, onni o'zimning qurish ko'kragim bilan qarshi olib qaytib turaman, bilasizmi? Kimdir bor? Kim bo'lar u? Ahmet abi o'zi bo'lsa ya. Ana. O'zi qaytdi. O'zi? Oyoq tovushlarini. Asra. Asra kim ekan? Belki o'zim. Kim bor? Hoş geldin. Bu men, Ahmet. Ya, kunlik tug'il bo'lsa, eshik tubini osib jallab turadi. Ey Allah! Meni de o'zingizga qarab etdingiz. To'xtag'iz. Nechisiz? Osham, men bechara. Sen nishimsan? Jiringizni qo'ya olsa, yashirasiz meni qo'ya olsa. Qizlar meni birachirga. Biramda. Qo'yamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım! Çıkınız tezrek, beyrek simirgensiz! Hayır! Sen kasına sığmağın uğrunda kasına sığasmısın hazır.
Miş astına kirem. Hey! Onda kimdir var? Kuzi! Kaya kuzu. Bitiremeyim hazır o beni. Gel mında. Gel. Koya. Mında. Koya sıymayayım ben bunda. Suyarsın. Baza bitti koya sıymayayım da. Suyarsın. Men шығайын mı? Koya шығасың. Қараны. Кім Bu sayar. Bunda bir havacı yok. Кім генә келсе дә, не генә булса да, Тынымны да шығармайым. дөрес. Bu sayar beni bunda uzak oldurtmayın diyeceğim mi pожалуйста. Кекәят! Шулай. Кіріңіз. Я Құдайым. Аллаға тапшырды. Elli atla boyu kütüp, sağınmağansın da indi. Sağılmağın koyalım. Öyle yazdı. İşiklerini savaş bitirdi. Künnükçü kadınlar tünne kiynediler bit. Üst başımı retlep aldım. Ye, sen çok kayıttın mı? Bir girek çok yer. Eli tağım bırastırga bulaydı, seni savundım. Bir güne minutta isimden çıkmışsın bite. Köngül gelen indi şikler kile şunda. Şiklenirge degende indi sin. Nasıl ya? Boşta yuğuna bak. Yuğuna basana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gelem. Karale. Gel Cihan diyeceğim mi? Bir gire hoş isli bülek alıp kaytkansın. Aya, bugün miniden yunduraydı mı? Nişle bugün güne? Bütken şibirge yuğunuruz. Hele, şundan da kütkensin indi. Tavuk it isleri çıkkan değil misin gülüm? Tanıştırdım indi. Bismillahirrahmanirrahim. Hele gülüm. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bilmezsin mi yeterim? Siz yerden kıvırsan. Ne? Kuzu düşmeyin, şu kuzuna. Gel gülüm. Kün neşirge degende iyisin. Küçük küvelek. Künleşmezsik tetüler bitti ha. Künleşmezsik tetüler. Nese bulga? Naşroşu dom diyen yerde aklına verdim. Ana şunda işitesin, indi işitmeyenlerini. Kim nerede ulalay bir kubuluşular? Diyen. Dima vur gülüm, dima vur. Bismillahirrahmanirrahim. Helal kuyu ver şundan. Hop. Bizim marşaga arkanış kavalı gel. Eylele. Otur hele aşık kansındı. Hey, aşıktaydı gelin. Aşıktı. Bismillahirrahmanirrahim.
Ay gülüm. İster ha? Ev. Benim bəxtə bağışlanğan səfərin undamısın. Ey gülüm. Bismillah. Bəxtin altını iten gülüm. Şulayım. Kolağa varıp cidden şu 80 tiyin akşa işledim gülüm. Bismillahirrahmanirrahim. Pristin sayın boy pasajirleri şırapkına tıra. Birilerinin evirlerini çürüp kuyuma, ikincileri turup gelip güne tıra. Mənəvit. Hop. Gülüm. Paralımın da. Hala. Hop. Bigirək motor bulaq olub qaytqansın. Hey gülüm. Alo bıraktı gülüm. Kolağa varıp ciddeştin. Parakuttan bir kichkinagina evingni durchimadan tutgan evingni. Parakutdan chulga bulishdi. Men aytgan bir 10 tiyin tomizsa yarar endi. 15 tiyin chiqarib berdi gülüm. 15 tiyin. Mənəvit. Bigirək rasxodlanğansın. Bir qiymetli işiydi bu. Abav! Mına gülüm! Kuşmuş! Oy! Mına! Sina! Mına gülüm! Hoppa! Hoppa! Birinde bir. Bigirek temeli sosu izleyeyim. Neştesin bu? Ha gülüm! Aman seçin hoşlanmayın. Gülüm! Bineceğim. Sarayım mı? Gülüm! Aman sen hoşlanmayın da bineceğim. Aman seçin hoşlanmayın da. Zinhar! Onday narsalar oluşma. Sirtqi şuşunga riza tugilman. Gülüm! Senden başka ağzıma kalmadı. Vallahi deyip aytem. Şuşunun uğuşlu seferişimi ezgine yarar indi. Neske көңіллен қора. Тезірек ішіп, исіріп тәгәріп жығы сажап болар ебі. Versen bakırdana ol, Gülüm. Versen bakırdana ol valla. Gel, otur, iş. Bir yolga tıymayayım. Tek bundan soң qalağa barmazsın. Nega barmaska? Onday sözler işitip qaytatırgan bolğaç. Yok endi süйләшеп qayttım. 2-3 günden tağın gitem Gülüm. 2-3 günden? Uzakqa mı? Boşalı bu yolu uzakqa bulmaz Gülüm. Neçe bu yolu? Süйләшеп qayttım ya, dostlar taptım. İşke urnaştırabız deyler. Men etem tuttu әле. Senin bilen kengashashib keleyim әле. Ondan soң manda süйләшенгән işlәрне de özesi var. Yara. Belki әле seni de üzüm bilen alıp gitem Gülüm. Мен қандай қалған енді онда? Yara Gülüm, yarasın ondan. Nişik işeler buna Gülüm. Gülüm. Құралы, меңа көбірек кеткен бұл, әзгене жұтып қоймайсың ба? Әзгене яқтың ана. Меңа көбірек кеткен Гүлім. Гүлім! Неші? Сен нәрсе? Гүлім, нешейсің сен, ә? Мені қоздырға тұрайсың әлі? Әраметті. Әраметтің шо, әраметтің. Күттірі бітірдің. Бұл үшін ізгема бұрлар көрсе,
Eren olmadı. Yara gülüm. Senin isenlikle. Ulgençi yaşa. Nega bu kadar izolanasın he? Oldu barsı da yaxşıgına bara bitgili. Ay Xudayım. İştin mellesin gülüm. Men damoy paşu. Meni ile kışayan işkıcdı. Lat mı? Tim. Sen turuna var, turu. Eşopsuzluktan. Yardan. Qaytır jetdi. Ko'ngilli turmush. Bek ko'ngilli turmush bunda, ha. Ya gülüm. Neler oldu bunda? Men yo'g'inda. Yastık bilan samovarni qaytarmadılar mı gülüm? Qaytarır olar. Teki tülettirirler ahırı, teki tülettirirler ahırısı. Teki tülettirirler ahırısı. Ahmet, qo'rali narsa bu. Yo'q. Ye. Ya. Yedeş. Yadaş ol. Ana, sen aytalar yedeşçiler gülüm. Eyde yedeş ayırışabız he? Eğer de men seni tutsam gülüm. Eğer de seni tutsam. O'zing tilagan narsani so'rarsın. Eğer de sen meni tutsam. Eğer de men seni tutsam. Men o'zim tilagan narsani so'rarman. Eğer sen mende olmagan eyverini sorasam men ne işlermin gülüm. Qo'rqma endi. Ko'garsin sütü toptirmam. Hayda, kir. Unuttu bu xotin meni qondirib chiqarga o'ylaydi voy. Kırtkeş kundurasın indi, gülüm kundurasın indi. Kırtkeşti. Hayda. Eyde men yotup qana esenleşerim. Yedeş. Hele alıp koyala gülüm. İsim de. Barı tam. Otarsın. Barı tam gülüm, barı tam. Gülüm. Gilelim onda gülüm. Gilelim. Olup koyalım onu gülüm. İsim de. İsinde olgaç bir tağınışım. Şekerinde. Ben olup koyalım gülüm. Mene rahmet isim de. İsinde olgaç bir tağınışım. Oh, yaratkan sandığım bilen çekiştirmişim. Başladı. Bütün işin. Böyle şu sınır aşı bitiren böyle. İsim de. Allah. İşkeşte oturmuşsun bitine. Barır tam böyle. Otarsın. Barır tam. İşmezsen bütün buletlerimle de bir bitirdim bir de. Akşam verip qara. Ne bunda? Şokolan bitelim bunda. Oy, tabii. Ha, gülüm. Gilelim bunda, gilelim. Ne kara kinye bunda, okşak kalan. Mene rahmet isim de. Okşak kurgaçta unutmuyor bu. Barır tam.
Bari bir tutam. Hey, Meskin efendi, tikkine yatırız. En kirek vakitte uzun tartıp alın, unutmam. En kirekli vakitte gana tartıp alırga kirek okşanı. En kirekli vakitte gana. Tartıp alasın. Ya gülüm, tağın neler buldu mında meni bunda söyleli. Ne bu iştigin melgunlar beylenelerdir özüne? Koyun be Ahmet. Tünkege tiyergevine tırarlar. Ustarıstısı da, söydegeri de, hatta hazretli de. Gözlerine şalınır hal yok, eşekisiz kuşargağına tırarlar. Nak bol gülüm, nak bol teki azdırılıp kuyurlar özüne. Başını sakla gülüm, başını sakla. Olar eli bir hel, mında tağı. Nerse tağı? Nerse tağı? Sen kolağa gitkeş, Molla Ali abzayının kolada okuyduğun ulu Feyzil Kebir kayıttı. Teki beliş kamerı mı? Şişmege bargan yerden tuttattı da, sizning turmuşuğuzni ko'rib chiqar edim. Avul xalqining turmushi bilan tanishasım keladi. Ya şundan gülüm, şundan. Shunday degach, men ani o'qigan kishi, yaxshi ota bolasi, balki yorli xalqqa bir yaxshilik ishlarga niyati bordir deb o'yladim. Ya şundan. Shundan yorar dedim, kirib chiqarsiz dedi. Ul kirib chiqdimi? Kirdiga nima deysan? Kelib kirdi de, "Esenmi sizga shashagim?" Davalağız beni zelmez şirlektirdim dey. Sen aytam men bir doktor tugul deyim. Doktor darug'ina kelishmi mening avrumadim. Şundan. Sen aytam 3 kire turan g'adatimda yo'q. Sehrchilar tugul men deyim. Ul bir o'ptirsang tirlam dey. O'tirgan vaqt ne ishlarga da bilmayman shunday arsizlandi. Ko'zlari o't yonar. Qo'ysam bo'ldi o'g'il iblis tuxumi. Qo'ysam bo'ldi. Bugun? Eligina yog'ina o't olg'ashdin deysan, ha? Yoraqqina. Sen qaytib kirmasang, bilmayman. Ne ishlatgan bo'lar edi ekan ol meni? Qaydan yashirdi? Qaydan chiqarib jiberding sen ani? Qani sabrsizlanma, ayam. Qaydan chiqarib jiberding? Sabrsizlanma. Qaydan chiqarib jiberding dey? Ha? Bir qayerdan chiqarmadim. Nishi? Ul munda? Qaydan yashirding? Qaydan yashirding sen ani? Qaydan yashirding? Tanışmana. Urtala yüzü. Aytam. Menda temperatura. Menda yok temperatürü. Evet. Hene, Koya. sandıkta. Sandıkta? Hazır mı lan? Nerede? Hazır otur. Конечно uturam. Oh. Aşkış koya. Mende? Bir el aşkışını. Vermeyim. Bir el. Vermeyim, senin gözünü kanmaskan vermeyim. Vermeyim. Vermeysin mi? Yok vermeyim. Mine hazır bolta bilen turaklı bitirir. Eremeyde kurma birden bir sandığımda. Hayale. Hazır minane. Me hoşkış me. Yarar. Rahmat. Hazır minane. Yedeş. Otturdum. Kınlaşsan her işten tırırsın. Yaratkandan mına bitini gülüm, yaratkandan mına. Nersen sırım hazır özünden?
Sıra ne sırasan da jeltögel. Былай итеп usta итеп aldaша bilgez. Ne sırasan da jeltögel gülüm. Yarar. Әллә нәрсә сорап интектермәм. Бар. Шишмәдән бер генә чиләк су алып кайтып бир. Мин моны сиңа бит оттырмасам да алып кайтып бирәм бит инде гөлем. Хәзергә ярар. Канагать булмаса, икенче юлы калага барганда миңа күлмәк алып кайтып бирерсең. Açtım gülüm. Açtım. Seni arkada sandı. Hey! Mıskır efendi! Çıkınız direkt! Çıkınız! Niye bu kadar kuduz koştu? Korktunuz mu elle? Havazlıktandır, tınçığı böyle yazdım ben onda. Akşamını kaldırdınız mı? Ha, sizdeki yanına özümü koyup kaldırgaydım ben. Özünüzdeki özünüzge bulsun. Abi kurşağız beni kötülerimde. Belki Milevşe kötütürgandır he? Bir geçtim ha. Kütür bulgandır miskin keyif. Canına var. Bokalar kıtesin anda. Var şeytan. İkinci yaşlar arasın bozup birisi bulmağız. Ulan. Daha başkası tuttu. Rahmet sağ olunuz. Ey Allah. Hoşunuz. Ey Gülşayan apa. Niye sen şunu ehmet abime eğitim eybetlep izmesin istirmedin he? Sen arıslanın unutma. Bu senin için utka suğa da kirge ezer. Unutan mısın? Rahmet Gülşayan apa. Oğul gayretli mi? Gülşayan apa. Gülüşeme. Kirişer indi. Rahmet Gülşayan apa. Uçtum. Var ideyim var. Bizim papadan kımşırıp gitti o. İrat mı hatun kız mı? Atın kız. Anısı Milevşe. Anısı. Аңардан алдан бір егет шығып кеткен еді. Яр әлі көрмедім, тәке тауыр шығарған болар едің бетей. Tağın nerse olda başımla eğlendirmekçi olasın indi sen benim he. Мен сені алдамын. Шуңа көрә дұрысын сөйлейм. Бая Фәйзіл Кәмил турында да мен сеңа дұрысын сөйләдім. Tilletmeli. Әнә Миләүшә шахид. Koya. Тик аның мұндалығын Фәйзіл Кәбир дә белмәде. Karalı gülü. Sen iş yapmandı işler bilen şoyarasın onu. Гел шаян икәнлегемне белеп өйләндең бит. O kız çok da. Hazır sen ir hat. Ир хатыны булу өчен генә ябышып чыкмадым мин сиңа, Әхмәтҗаным. Bu ne diyen söz bu? Үзең әйтәсең иш. Хатын кызлар турында ниләр генә сөйләмиләр дисең. Юкка гына сөйләмиләр аны. Бик күп хатыннар үз ирләрен алдылар. Ни өчен дисәң? Аларны яратмаган кешегә көчләп биргәннәр. Яратмаган кешене ник алдамаска? Мин дә алдаган булыр идем. Sen bit beni yaratıp geldin. Шуңа күрә дә мин сине алдамыйм, дөресен сөйлим. Feyzil Kebir'ni yaşırıp kalın. Ә мин аны юрамалый. Акылга утырту өчен чакырдым. Йөрмәсен кеше арасы бутап. Olay bulgaç sinanın işep mine tutup birmedin. Ул чагында син төрмәгә китәрлек эш эшләгән булыр идең. Benim koytup kırmaya olsam nişegen bulur idi güzel.
Özüm de bik matur itip uzata bilgen bolur idi. Mene benim kuluma kilip kınaleksin, kursettirmem min ana. Beylenesi bulma. Ol nege beylene? Mina beylenişler bir ulguna tüge. Yarım yatlar bilen ırtak, yanamında kiyemin. Ahmet canım. Ne söylüyorsun sen? Beyleneler desiniz. Beylenebilsinler. Sen mi maşa? Bulay günne şatırgan olsan bizim oranı bik tiz buzarlar. Buzarga tilövçiler köp. Bik köp. Sen bit benim birden birim, yaratan bit min seni günleşmişe bulduramayım. Sen de benim için şolay Ahmet canım. Tek men senden korkup, senin kalın bulup yaşaysın kelmey. Sen aşanıp, senin kışına toylanıp yaşaysın keler. Ey jüler, ey jüler. Eğer de hatının sana hıyanet etirge tilese, 40 türlü yol tabar. Bir ne bilmezsin. Şeytan suretine kirsem kırırmın, emme bilmey kalmam. Bilip de bir nişet almazsın. Başın usallıkka salgan hatın bulsa mı? Öz göz aldığında ellen işler. Mine şu matur gözlerine korap durursun, bir nişet almazsın. Andi hatınlar vardır, belkim. Emme meni, Ahmet'ni andi künge kaldırıga. Andi hatınlar dünyaya tuğmağınlardır dali. Masayma Ahmet, masayma. Bəxitin, Gülşayanın seni yaratı. Şuna şükür et de kadrimini bilip yaşa. Şuna şükür etip yaşım da bil. Künleşip beni kimse etme. Künleşmişe bulduralmayayım. Yarar. Kararımız. Yarar. Kururuz. Yarar. Kararımız. Yarar. Atın bile şirengine eşedasın. Gülşayan kiye? Toktali, mın devrunda durup degende şamalap karafiyer etmez. Oba. Daha Gülşayan, yağ etezdirek. İsen mi tıkbay yabzıy? Ahmet yanına aşığam. Sağlıklar girdin mi ney? Aşağı getirek. Girirsin, yalnız yerinin teki var. Benim işim tege başına yirak tıkılan tıkbay yabzıy. Burada savunmadın mı ney sana? Sen bir gayrılanmalı. Ahmet'in bir tıkbay abayının jirin sırada basa. Anda benim ne işim var? Ay bu hatın kızın tekebbürlüğü. Bayıtasın kilercekmiş şiverim. Kirek mi tıkbay yabzıy? Ben bitsinə köp нәрсә soramayım. Bir öpkəndən pay jirin kim ya? Nişi tıkbay yabzıy! Jiber ene jiber! Kaysır kebir! Kaysır kabir? Yarar. Ahmet'ne su işlerine çürüyüm hele. Oralarına kısmı salsam benim fayda kabulmayım. Eller fayda kabulmaz. Kaysır kabir. Gülşayan! Gülşayan! Gülşayan, siz ne anastınız mı? Mene? Hoyo. Mında birov beylenip tünkemet yedi bit. Kim o? Toktay mı? Nindi yatsızlık!
Şunday uyatsız adam eşeksin. Rahmet, qutqardınız. Bilem peşemi yüzünü bek basartırdım. Tek sizin har meni korkak deb o'ylab men sizni bit so'ngidan angladim. Narsa angladingiz? Siz bilan ish etganda bir narsadan qo'rqishga kerak bo'lsa, shunday tapqir, shunday ziyrakxona bo'lib chiqdingiz. Mana nishik. Endi men sizni umid uzgansizdir deb o'ylagan edim. Yangadan meni ko'zimga ko'rindirgan yolg'iz siz degan edim. Yolg'iz qolman. İzmagizne izdiresim qolgan ekan. Nasıl söyleysiz siz? Sizden ümit sürgülerim son. Ketelim bundan men seni hozir rahmat aytay. Haydi. Rahmat ya. Fazil Kabir! Qo'sh! Boshimni bitirar! Fazil Kabir! Narsa? Qo'sh! Vay ya. Tegelim tamamı işlep butalı birisi kamanı. De ki başımızga böyle bulur. Ahmet, canım. Niye bu kadar yüreklenesin De ki koşurdum yoluma arqılı düşün. Sana ezgine başımla uylap qarayın de. Buldu ciddi uz gözlerimle görüp durganda da biter. Ya nerse kurdun indi, sen nerse kurdun, ya nerse kurdun? Fazil Kabir'ine derde tel tidiresin kelmeyi. Ey Fazil Kabir mi? İyice gitiriyorsun gitmeden indi bunda. İşmasam silmez koyutma. Üstürelersin. Ahmet Nalay, ağaç katlandırır jingil olmaz. Ana gıyli baba kile, onlardan uyat. Yap. Üzüngün aşınmayın, senin bilen aşamayın. Yok. Bulay kaldırığa yaramay. Nişletim men bunu? Nişe gidip akılga oturtayım özüne? To'xtali, kunchi kubalegim. Yaxshilik bilan onlarga tilamasang qiziq etiman o'zingni. Alla qo'ya bora olmassin. Ey baba. Şunu bilesin gile. Nihal. Evet kızım, sizin hayır fatikada bebekkayım. Balık tuttun malle baba. Bir diyen balık leptirdim bebekkayım. Neydi balıksın o? Bir diyen şurtan leptirdim. Koralı baba. Bir eli bin oğul şurtanın ne? Ne bileyim o kadar izolat. Yok kızım yok. Elle biten elege elle yok. Bir an açılamaz kızım. İyi baba. Yorur indi baba. Yorur indi. Yok indi kızım yok. Sen doğağın tutarsın baba. Yok indi. Ahmet'ime balık pirogu pişirem deyip söz verdim bitinde. Yorur indi baba. Yok indi kızım yok. Ne kızım biririm de ne bit tege min sırağanını bilmezsin bit Nerse soruyorsun sen baba. öyle kukey iş kukey bilirsin mi? Birem baba birem. Birem. Prostoy kukey tu gibi kızım. Şimdi şebeyi bulsan, şebeyine jonküge bulsan. Ey baba, olay bir gerek bulsa, oturgan tavuğa astından bulsa da al biriminin. Bilirsin mi? Ey birim değil baba. Bana, şimdi jonküge bulsun ben bir keyif yeme. Yarar babay, koral babay. Niye onday kukaylar gereksin sana Şuradan enerji şebeye elegeyin yol ben bir keyif. Ey temanı gül Jamal evi pırtuzum jeri. Seversiz kaldır
келер деп тергеу өзіңні. Şu kınıp kına gitsin, sizep de öldürgenme. Сезмес? Әне тоба ағашын тұтып мұнда келе. Бар, қош тезірек, қош. Kararı kızım, Ya. Görmedim, bilmedim degen değil mi? Görmedim de, bilmedim de degen. Көрмәдім де, білмәдім де. Ağidel uylarım, hayda yav, jerisin ilay. Siyasınma, sinmigisınma, şuna bilesin ilay. Ey mesken babay. Balık jini bilen bütün akılga jingileygen bit bu ey. Ya, Ahmet canım. Hazır sen Buraznadan balık tutup qara. Yakın tirelek kişi falan da görünmeyi. Bəxit bilgisi bitmiş hemen. Bəxit bilgisi. Burasına da tıptırı şurtan. Gülşayınға alıp qaytып берсем, şok katıracağım hemen. Bəxit bilgisi bitmiş, bəxit bilgisi. Başlayalmışsın abim. Ey, benim ornumda ikinci biri olursa, bu kılanışlarından son bu yurtunu bütün ay taşlap çıkıp gitken bulur ideli. Yarar indi, hoşlanma indi. Mine senin bəxit ya. Burazadan tıptırı şurtan tuttum gülüm. Buraznadan? O ne? Oy! Şurtan! Sihirlep taşlağanlar durandı. Gel sihir bulsun indi, koya şunun napireleydi. Şerif buyursun hadi. Başa geldi. Kapla. Hayır. Bileyim. Ben atlarını tuvarıp giren. Sil köşerip koyayım. Hey. Hazır şuradan aşırı. Demettin mi? Ya Ahmet canım, hazır sen Buraznadan tiri şurtan alıp qayttım deb ışandırıp qara endi meni. Gülşayan apa! Gülşayan apa! Gülşayan apa! Mında. İde ekensin Allah'a şükür. Oraslan bilen sileştik, kengeshtik de eğer de nikah hukukatır kişi taba alsak, eterinin rizalığından başka tutamız da birge tura başlayız. Buldu bu gay. Yarar. Tabarmız. Tabarmız. Tuqtalı Gülşayan apa. Bir de uylamay söyleysin iş. Bek uylap söyleyeyim. Tek sen karışın. Heliga başımni qatırmalı, mende o qayğı tugul. Ne narsa buldu Gülşayan apa? Qarala. Menim Ahmetim hellak ishlagan. Tövbe estağfirullah degan. Nishik endi ellan ishlasin. Zahmat qo'yilganmi?
Bilmeyeyim, korkam men anardan. Kıynap imgetip taşlamasa yarar idi indi özümni. Ey Allah'ım saklasın. Bor eli bor Arslan'a eyt. Ul bulbula kolsa yerdemge kilir yeme bor Arslan'a eyt bor eyde bor. Kuraylı Gülşayan apa. Ahmet abiga zahmet kalgan. Eye bor Arslan'a eyt. Ul bulbula kolsa yerdemge. Kuraylı Arslan'a eğitimeli mine. Ul bu bula kolsam bunda yerdemde ki. Arslan'a eyt. Ul bulbula kolsa yerdemge kilir bor eyde bor. İşittiniz mi öyle? Onda Ahmet abiga zahmet kalgan diye. İşte şurada. Nasıl da Ahmet abi? Gülüm. Balık nişi pişirdi. Balık? Nindi balık? Şurada. To'xtali. Nindi shurtan bilan sotoshasan sen? Men olib qaytib bergan shurtani. Nindi shurtan toptirasan sen mendan? So'ng bu razlardan tutib olib qaytib berdim betingni. Pishirib qo'ydingmi? Hey gülüm. Balık qabardingmi sen? Nisha balık qabarim endi. Bu razlardan tiri shurtani olib qaytib berdim. Shu endi osolib qo'yib pishirib qo'yding. Shuni pishirib qo'ydingmi? Bu raznada. Bu raznada. Shurtan. Sen narsa? Aqlga jinglaydingmi alla nindi shurtan toptirasan sen mendan? Pishirilayding narsadir. Izla. Gülüm. Shurtan qo'ya. Nindi shurtan? Yashirib qo'ygansingdir hali. Shurtan. Pis qo'yasan. Shurtan. Pis. Sandiq ichine tiqqandir. Vatanay birini shunda yashirasan sen. Qani, shurtan. Hop. Bishartini yashirib qo'ygansingdir. Hadi, shurtan. Pis qo'yasan shurtan. Ayt. Shurtan qo'ya. Havo Ahmet. Qo'rqam men sendan. Nima sotib turasan sen mendan? Mana bir so'ruvsam, qo'rqmasin. Yaqin kelma. Qishqirib. O'tiralar, qutqarimiz tezroq. Ella shundan da zahmat tuqqan endi mana. Hey, Gulshaya! Ne buldu sana? Ne buldu? Bir narsa bo'lmadi. Nindi shurtan toptirasan sen seni. Shurtan nindi bo'lasan. Voy, gamsizning shurtani. Qaydan oldun sen onu? Sabam sürüp yürgende. Bu razlardan tuttum. Boyaz bo'lgan bo'yinda Cemaat. Zahmat qo'g'ilgan menga boshqa bir nida turdi. Nindi zahmat? Qo'yala ko'z tasasiragan bo'la. Ana o'zingga qara zahmat. Qo'shaya, ha, so'rab kel. Qo'shaya. Aytdirsin, nelikdan boshlandi bu ever to'xtatib. Oy. To'xtag'as. To'xtag'as tagara, to'xtag'as. Hayvon, qo'lni jashin deysiz sen. Aytib kirdi. Shurtan toptirib. Ha, shurtandimi? Shurtan Nabi. Mana bir narsadan. Yo'q o'ydan qo'yaman.
Bir ne bulmaz. Mügayin tili beren ırlığı aşalgan şul gına. Kızlı eyren işerge kire. Ahmet'le zahmet sokkam, Hazret'le şakırtmış kırıga kirege. Dürüst. Allah. İren zahmeti. Senin üzerine zahmet sokkan. Kapkırsa. İren zahmeti. To'xtag'iz hali, men aytam. Arslan. Hazratli shaqir. Parakini şakır. Ishqirtib parakini. Polisin. Hayvoniga tutirasan. Yok başta kızlı eyren işerge kire. Başta ışkırga kireganlar. Kızlı eyren işerge koyuk başta. Aman bu yaşlar ülkenler sizin bütünle. Tabii. Mulla Galiyam seni nersege şükürler olar. Niye tiniz kırsınların da hep ikiniz tiniz kırı. Nerse bulgasın ama. Nerse bulgasın sana? Ha? Atan başı buldu. Karar bu it. Selamet kibet. Selamet şu. Selamet. Öl selamet. Mana bir nida yo'q. Ey Xudoyim, qo'rq. Yok. Şunun kadar iyi. Şunu kadar iyi. Buydu mu? Güzel iyi. Ha. Bunda kara. Bunda kara. Oo, tiyirler misin? Oh, sütler faydalı. Oturalım ha. Geçeyin. Siz başlamaz. Her size başlamaz. Ama. Ne? Gitelenmen başı. Ay, sen baylangan. Artık böyle kilen içeri Kile, Hazret'le top. Tabii kile. Karayışı kile mi? Bu ne diye olur? Ben bunu anlamadım. Çıkarmatınızdan şu feyzim kadın. Kitinde seni kural ne bitirdi? Kitinde. Benim doktor kanalına yok biteyim ha. Feyzul Kabir. Ao. Sen o'qigan kishi Ay ben okuyan kişiyim de ya. kishqirib hali bizni bilirsin. Kiş mi? Kiş? Kadir, kolay gider. Kolay değil. Starsta, sen türek şu vaktin yoktur. Var koytar yeme. Hazret kile şu uzun qarab turaman. Eyde var koytar bak. Şolay desin bayı. Ya oyunda taqbay. Ul senin jeringni sirganda shu shunday qalga tushgan. Bar, balasi bo'lib Kalimi var. Oy o'laman. Başılma, ko'rgan tavuğum. Жылама. Qoldirmam yolg'iz. O'zima kelirsin turiblar. Mana shu mashinaga iltirmiz. Bir oqildan chiqqan kishini kishiyda bo'lmaydi, shulaymi? Ey. Gülşayan kızlı eyren. Ey rahmat yovsin. Bolani O'zingiz. foydasi tegmasmi? O'zingiz. Megis. Ona ishirimiz, ona. Onamni. Ana Ahmet. İşeli şunu. İşeli. Qarashamiysiz. İşeli sen hozir. İzdilal. Oh, yok. İş. Nihallerim var. Ahmet'im. Görüp durasın mı? Akıldan şaştırdılar. Görem. Bir dişler hal yok. Kuda işi. Ula galyabızı. Kutkar beni bu beledene. Etinne selamet gelin bu. Sıra. Nerse sorayım? Şurdan balık taptıra. Ahmet'im. Nindi balık bilen sataşasın. Sotaş mı benim ula galyabızı?
Saban sürüp birgende. Buradan tuttu. Gayazım benimle. Tövbe diyen. Yok da sileyim ben. Niye yok da sileyim? Bornu sileyim indi bununla kalyapsın. Bornu sileyim. Enebi. Tıkında koyarız. Tıkında. Mene bir nide yok. Ey mübarek. Eline kolundayım. Şulay mı? Ya. Şulay deyip bağırlarım götüreyim Mulla yok. Vallahi ise var. Ay. Allah. Paradım lan. Ama tanışık girek. Paradım lan. Aşkırıga girek. Aşkırıga girek. Hayır. Bak. Hazret. Ey kavuş bırakın. Ey! Sivat abi. Aşkırı. Uzam aşkırı. Ay Allah. Koraplar bulgan Mulla yok. Sabır kızım sabır. Hadi şerif var Hadi. Hadi tut. Kul ayağın nak baylangan mı? Nak Mulla yok nak. 6 irkişke tutup beylediler iş kınırlık tuğul var. Bismillah. Hayvan. Ay Mulla kalyapsın. Kulak tübünde Yasin okuysın. Ellerini şap doksanam tağın. Ay bu şimdi anlamazsa. Kitap sözünü nişik yaratmayın. Yaratmayın Mulla yok. Korap korayım. Hadi sabır. Hadi. Ay! Ah bakma! Kaderimde şuna dikirerler beni. İz akılında bulsan bana ışın meysine bana şu tayaklar tutup kiseriyor. Kul ayaklarım belli olmasam kesip kınayla kalmasıydım eli. Bari çıkan bu. Ey Allah! Hey Allah diye her su. Ekten sözüme kulak salmadın. Kılama sözünü ayak astına salıp taptadın. Bana hadi şunu hasemetin kur. Nişli Mulla yok size tövbe eteyim mi? Sen kılşayan kızım barışılma. Olayında kadar tirimeyit bilen bir. Biz onu samaşık çığa. Tege canlı sadık yanına zatırım. Ömrü bitken şey yatar şunda umse kemikler arasında. İyi, oğlunuzun astını üstüne getirir mi? Ahmet'im. Neyse koyup bu derine burası susimi ahama ne? Koy. Kursetme ismersem şu balığını. Nereye? Tamam şiğine bitken bu. Koraplar bulgan. Kılşayan kızım. Kayırma. Sataşkan ki şartından zillenirge yaramaz. Yüzüm bağlarım. Bir ki hatın üstüne sin tügül tağın bir suyar Allah'a versin. Ne söyleysin sen Mulla yok? Sen kilmin düşen yüzeyinde tırısın. Men kelgende eşigin açık olsa, tamağım tok, üstün biten bulur. Sen günahtan kılkan desen, yaşırın nikahı batırma. Estağfirullah. Ona kararma! O kadar büyük yatsana, bir yetse bilmeyin hazır. Bizim ne var ya? Bizim ne var ya? Yüreğini güne tutup var mı? Yüreğini... Hazret işlemem bu. Köşe akılda şaşkan. Sen akılda. Ketmesin Mulla yok kalsın. Mena iptaşı bulur. Ne arıyor kızım? Ne arıyor? Aklını başın hazır. Arı biri akıldan gelgen şekilde olsa aldanıp kol ayağın çişe kurmayın. Allah saklasın. Allah saklasın. Hazret işlemem bu. Koşarız. Ahmet. Canım. Halin nişi. Ahmet.
Не булды сиңа? Қара Гүлшаян, мен сеңа шуртан алып қайтып бердім ол, yok mu? Бердің. Tuzla iğreniştin mi men, yok mu Gülşаян? Yok. Oy Allah'a şükür, uz aklındayken min el Allah'a şükür. Sen öz akılında. Bora ol, şurtan buraznağa qaydan keldi ekan. Ana men iltip saldım. Sen nega kerak edi men senga mınday uya? Sen benim saf ko'nglimni haqsizga ranjitding. Men senga aytgan edimmi? Yavuz xotinga to'g'ri kelsang, o'z ko'z oldingda allan ishlar. Mana shu motor ko'zlar bilan qarab turursan, bir ish olmasin degan edimmi? Agarda men yovuz niyatda bo'lsam, men seni yangadan aqldan yozdirtalam. Menim halimni bilirga tilovchilar ko'p. O'zing ko'rding. O'zingdan bezdirasin kela turgandir endi. Kirisincha. Muhabbatimning soflig'ini oshindirasim kela seni. Bilasizmi? Qo'l-oyoqlarim bayli bo'lmasa bu ishing uchun nishlatir edim men seni. Nishlatir eding ekan? Oqirtib yorar edim. Yorar edingmi? Bosholi yoribgina qolmas edim. Yorar eding endi olaysa, a? Kelaylik bunda. Buyali. Kel bunda. Buyali pichoqni. Azam sen. Yor. Ne görmüşsün? Ayak kollarını şiştin bit. Yo'q. Tag'inda nig'irroq baylading. Qo'lim ko'tarilmaydi. Ya sen menga ishonmag'ing bilan. Yo'qqa borga kundan shu bilan mening erkimni baylaysan. Oyoq qo'llarimga bug'ov solasan. Dushmanlardan o'shalarga erib bermaysan. Kunlashmaymiz deb ko'zlarimni yumib, qulog'ima momiq tig'ib o'tira olmayman. Nishim so'ng. Sen muhabbatimiz naq bo'lsin uchun biz ikkimiz bir so'zda bo'lirga tegish. Bo'liqsin. Bo'liqsin. Ayda bo'liq. Gülşayan! Bir ne sezdirmagami? Gülşayan! Gel Gülşayan. Haydi. Buluştu mu? Sen türüldün? Türüldü. Tuzlayıran kelishdi ama. Bek yaxshi bo'lgan. Yo'qsa endi shortdan toptirib butunlay qutni olgan edim. Vay. Haydi. O'tir, qo'rqma, o'tir. Siz siylashtirsiz. Men sizga oshirga hazırlayayım. Hizmet. Ne buldun Sima? Nindi şortan bilen sataşkan edin? Bir nindi şurtamda yok. Nindidir ulen tamır aşagan edim. Şul kelirtti buğay. Yürü be. Qorali. Tegir qo'yib qirsoq tog'imizga topa kela. Kim to'qmaymi? Qorali ishib qo'rishini bunda kirib yurmasin, bor edi. Yara. Men de boram. Sen shunda anlatır. Yari. Qora. So'g'ib nitib boshima balolar ko'rmaganman. Yara so'g'ib turman, boshina shuning bilan birini qo'ndirirman. Ey, Juler. Yari Gülşayan. Hayda işinizga qo'shilmang. O'z halim hal. Mina o'sha bilan kelishdik, bo'lishdim rahmat. Tik bilan nikoh masalasida ishlarga. Bir shilma. Onsunda rahmatimiz. Tik bilan ishlar men o'ylagancha borib chiqmay ketadi. Ahmad bilan ikkimiz bir so'zda bo'lib, dushmanlardan o'sh olamiz degan edim. Ahmad bilan kelib chiqmamda hozir. Qorali. Sen yordam etsang endi? Elden kelsa nega bo'lishmasqa? Kelir. Sizga da nikoh o'qitamiz. Tigilarni da adam xo'rina qoldiramiz. Ahmadni da
Қазақ итебіз. Нишек итеп? Нишек итеп, нишек. Соңынан еме. Ярый. Нәрсе, соғып нетіп башыңа бәл алмағансыңдыр бейт. Суғырсың. Тұзлап бұрышап сөз айтып та алмады. Мені көруі болды. Көздері қос көкәйқелер болды. Балаша, мені көрәтті қиырға қысалған көзі шекелі шаға. Старысты да мені көрі орнында шапты. Bütünlәй хур булганнар икән. Хур буласылары алды әлі. Шул тыгбайның тыртыр шапқанын қарап тұрасы иде. Гүлшаян, шуртан неші пішемі? Нинди шуртан? Піше! Меште пішірген күтіп ята. Әдәлі? Шуртан. Гүлшаяның зыңғы хейләсе. Бірсіннен де қорқмем. Старыстысынан да, сәудегерінен де, хәтті хәзретінен де. Тек міне Әхмет кіні ойландыра. Әлі нешеп ташламаса ярар едейінде. Бір нешләмәс мене көрерсің. Әхметіні білі бітірмейсің бет әлі сен. Инде шушы хәлне күргәч тә көнләшеп торса, шуннан да дурак булыр. Андый дурак илнең булганнан булмаганы артык. Телең узын айтма, яшрәксең әле. Қараны бүтін үміт сенде, Әхмет вақытынан алдан қайтса да, бірер ярамаған іш ішлей башласа да сенегіне шақырам. Есіңнен шығармай бар айды, бар. Орнында бар айды. Ярый, қызықтан башқа бір не болмас. Я мен үз орныма кетем. Адырлы қонақтарың келе башлар вақыт жейді. Қош қауышама. Гүлшаян апаңның үйретме, бар, орнында бол. Шынында, қонақлар келгенше, орынларını әзірлеп қойырға керек. Бик әйбәт орын. Мұнда да бек яқшы. Мұнсы енді иелешкен ұрын. Оны қағылып өтмеген екен де, ярар, тағында қызығырақ болар. Тоқталі, ұталайым әлі мен. Кірешіні бітіп кеткен мұсылманам. Шулай болар енді қайырсылармын. Ярар. Аллаға тапшырды. Күттіріп ішіні бұзмасаларғына ярар едейінде. Күттіремісің? Әне, бірсі келіп те жетті. Кем бар? Алтын көміршім, bu мен var. Әйдік, Тығбай абзый, әйдік.
Алтын көмешем. Мен сиңа бүләк алып келдім. Мәттат. Нәрсә ул? Хәзер. Бисмиллахиррахманиррахим. Иң беренче тәрәзеңә пәрдәләр кырып җибәрим әле үзләрен. Эй, Ходаем. Yaman күздән Allah сакласын. Менә бусы күлмәк. Мәне эстәреңдә туссын. Кыска түгелме соң бу? Менә бусы яулык. Ай, нинди матур. Юкка мәшәкатьләнгәнсең инде. Бик сорак кеше диләр бит сине. Бигрәк юмартлангансың әй. Гыйшык дигән нәрсә юмартландыра икән ул алтын көмешем. Әрнә синең аркада старостага 3 кадак конфетымны бушка биреп җибәрде. Нишләп? Сен килгәндә бәйләнә бит. Кунак бар имеш бирмәсәң, үзең беләсең, түрә кисәге, печәте бар әйе. Әле ул кунам. Старостага Кытай бер чагы кирәк булган тагын. Япкан кибетемне аштырып бетәргә алып китте. Унтып торам икән. Бисмиллахиррахманиррахим. Менә сиңа бик тәмле йөзем җимеше. Аша туйган. Алланың рәхмәте яусын. Хәзер самавыр куеп җибәрәм. Мына монда урында тор дигәндә җавап әле. Кем бу? Харап булдык. Әхмәт әйләнеп кайтты ахрысы. Шукында. Соқыр тауып юлға шықса буран болады. Мен. Миш. Мұнда кірейсі. Başına üstüne. Üske. Берәү булды. Кем бар? Бу мин тутырган тавыгым. Bitle. Әллә саңа калдыммы? Иртә булмасын дип бак шартынан киләйдем, тәрәзә пәрдәләрен курып та куйгансың. Мәне. Нәрсә ул? Конфет. Бик тәмле, аша. Юкка мәшәкатьләнгәнсең староста. Бер дә юкка түгел синең кебек хатынга мал жәлкә түгел инде. 15 тиен түләдем. Бу тахби кибетче бик сарам бит. Шушыга камырдан әвәләгән конфетенә 16 тиен сорап маташа. Майлап ташасаң эт ташамый. Аша. Boş kaldı. Onun da bir güne kadar getirgen. Gitmese yaman atımını satar. Юкка мәшәкатьләнгәнсең староста. Бердән мәшәкать түгел. Самаварымны китерделәрме? Китерделәр. Харап куеп җибәрәм. Ястайны да китерделәрме? Аны да китерделәр. Әйе, самавар кирәк утырды үстендә. Аллаһ рәхим. Юк. Харап булдык. Әйе. Әхмәт әйләнеп кайтты ахрысы. Шулаймы? Әйе. Монда. Бисмиллахиррахманиррахим. Қараны. Тананы да шығарма. Икәү булды? Гөлшаян, босаттан. Җимешеңне генә ашәле зинһар. Ашын бек тәмле икән. Кем бар? Масам күгәчне. Әйдүк, Муллагали абзый, әйдүк. Хәзрәт башай. Deniz perdelerini açıp kavurda alıktım deyip kutum şakkan idi. Nerede bizine? Bir gaybet, güçteneş. Нәрсә ул Муллагали абзый? Kıtay bir şaka. Düşeginlik dışı bitken diyeniyim Ali. Mene buy itir suğulgan giycelik indir. Tuşak түгел, boşa yaşa. Юкка
мәшәкатьләнгәнсең Муллагали абзый. Сенің үшін тырышабыз дейді. Кибетші тақпайдың. Кибетін аштырып, Қытай бұршағын бәясынан артық төлеп алдым. Нешек жер көтәрә bu имансызларына? Юққа мәшәкатьләнгәнсең мен әйтәм Муллагали абзый. Мәлі тағын бір күштәнәш. Нәрсә ул Муллагали абзый? Кәнәһір. Онысы неге тағы? Бик әйбәт күштәнәш ул. Мына шуның бір теңіне аузыңа қойып жеп бересің. Ауыздағы бүтін иісті ала. Мына мен шыны қойып қына кішаласына кірем. Алланың рәхметі яусын. Әйдә отырып фатиха бирәтір. Мин хәзер самаварымды қойып жіберәм. Алып кетем, тирәшіні байлап біткен. Қараң болса да ярый, бірдә бір шылма. Самауырыңны қойма, керек. Қарап болдық Муллагали абзый. Әхмет әйленіп қайтты. Онда түгел. Онда да түгел. Ей, кіші ұрыны. Мұнда Муллагали абзый, мұнда. Қап шыққа Муллагали абзый. Бисмиллахиррахманиррахим. Қапшықтағы хазірет. Үшеу болды. Шаян, осы қайсамыз? Жемішіңні гіне ошалы зихар үшін. Бітті шол, біттәмлі. Кем бар? Хош шешегім. Малай. Малакасос бажай. Қыланшық. Утың бигізі қысылмай тұрғаш бірәсі бар мәлі деп қорыққанайым. Таныш ма? Таныш Фейзіл Кәбир. Біреу де yok. Тарақандар бек құса ұлмаса тұрыш Ертеген нәрсе дейіп ялған нәрсе екен малай оқтығыға. Құрап. Әлді әрі бүгін әті көрші ауылға қонаққа кетті. Кетті. Юқса іздерліктер тінкек әтие. Қызларыңыз олай сақлап тұтмасылардыр. Мағай су мен іздерліктер жіне тұрғандыр әлі? Yok. Bu Ahmet. Ey Ahmet'tir indi. Hoş Şayan. Ahmet? Ahmet. Aç sandıkını. Gizlen indi. Dağa tayıp koydular. Qoraməşik isti. Yolum olmaz deyib geri bұрылып қайттым. Қағарғына соққан мәшеке. Менің бұл арқылы мәшіне өтмеген еді. Мәші түгіл түлкі болып шықты бұл. Ай бұл ауыл халқының қораңғылығы, ненде ырындарға шаналар, мәшіп көріп болды. Қойтып бегейбен шілегенсің, сені күткенде емес осасама орда қойып тұрған емей. Шығар серкіңні. Рахмет. Қой әлі, башта балтанны. Шығар серкіңні. Ахмет, өшмейді бұтын әйсе ұлағанша түгел. Мен сені бұлай болырсың деп ұламаған едім. Міне шан сіңа. Нек, нәрсе болған? Шығар серкіңні. Ахмет дейм. Шығармайсың өзіңнен башын. Ахмет, тоқталы, балтанны қой әлі башта. Ахмет. Иманыңды оқы. Ахмет дейм. Тоқталы, балтанны қой әлі башта. Иманыңды оқы дейм. Бисмиллахи, 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 бисмиллахи. La
Теге дөньядан кире әйләнеп кайтмыйлар. Ne söylüyorsun sen Ahmet? Арысланның башы ишек алдында ята. Ne işledin sen Ahmet? Минем белән дус булып, синең белән бер сүздә булган өчен мин аны туракап ташладым. Балтала аның каны. Моны. Бетте бар. Бетте. Oyundan uymak. Şuşa күрәсең. Күрсәтермен мин сезгә уеннан уймагыгызны. Чыгар серкәңне. Ahmet, бернинди дә хыянат юк. Файзел Кабир. Yok, Fayzul Kabirman da. Суга күрмә. Бу мин түгел, мен түгел бу. Сукма. Ул инде чәчә бу. Bu Tıkbay bu. Ha, Тукбай бу. Мен түгел, мен түгел. Әнә сен кастың да. Sen kaçtın. Kırıgız. Чагага. Я старсты, не işiysen sen bunda? Narsa dilimi yuttun mu lan? Ne işiysen sen bunda de? Ahmet. Bir var ağasın. Ahmet. Minnan sıra olğan şeyle kapçıqdan sıra. Nere kapçıqlar? Assalamu alaikum Hazret. Ve alaikum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Etide kilge. Ya ne işiysen sen bunda? Менә бер кахыр суккан азгын улым бар. Менә шуны эзләп килгәнем мен. Эй кызык булагар, эй кызык булагар. Ey yavay. Кызык булагар. Эй хәзрәт кызык булагар. O Ahmet! Fayzul Kabir! İsen Ahmet. Evet Fayzul Kabir! İsen saklayttın mı Ahmet? İsen sağ gittin Fayzul Kabir! İsen saklayttın mı Ahmet? İsen sağına girdin Fayzul Kabir! Bu sina Ahmet. Rahmet Fayzul Kabir! Ha. Mevzine bulsun! Mina mı? İyi! Rahmet Ahmet. Yavuz Fayzul Kabir! Ahmet. Harale. Yav! Çok güzel. Yok buyum şu an! Harale Ahmet. Yav! Neydim? Ne? Belki sime afu itersin de. Bir sapırına dönüp bitmedi. Balık kişilerinde günahların kişilerine Allah Teala tüyül bitmişsin var. Biraz çeşenini. Eren bir tek bende. Gel bunda. Oho. Bekledi. Gel kışayım. Evet, ne işler var bunda? Cevap verегез. Нешесіз сіз мұнда? Ey! Bütün zihnim şu oldu. Özleri etsinler. Ey, aytma. Başla. Ana teginden sonra bik jalağa gitti. Hele, tura kisəgə pişəti var, pişəti. Ya startı. Ne işiysen sen bunda? Kapçıqdan sıra. Şöyle qutulda. Hazret. Ya Hazret bana bütünüzü sana fırsattan ne işiysen sen bunda? Ayt Hazret. İyi. Sen bilirgə deyiş. Başla. Ey. Шайтан кыткасы. Ha? Башка бер нидә түгел бу шайтан кыткасы. Ничек Шайтан. Etiyor bilmeyce. Түгел. Ahmet Doğan. Bulgan bu yağına da birini kundurda çıkarıp jiber yarın. Kondur. Kundurayım mı? Bizi sıra baş kundurma. Dostlar şahına. Otur. Allah. Artık Abraham oldu. Oldu mu? Dağın şu 2 yıl işlegen için tülemegen akşalarını tülede çıkıp git bundan. Akşa. İşləyən üçün akşaları Tülemegen şu akşaları. Dağlar. Akırtıp dağlar. Ha var artık Hazret. Var. Hazret. Otur. Ornuna. Starstı. Urana otur. Bunday haylardan so'ng bizim avulda qolu birda kelishmasingni bizga da kun ko'rsatmassiz. Allah bersa ko'rsatmam. Shuning uchun pasport o'ynatib bersin, bo'ladimi? Bo'lar. Hazrat. Hazrat. O'rningga. Hadi namesti. Seni de shayton qitirtdimi? Yo'q. Gulshayon xonim o'zi chaqirmasa. Gulshayoga til tiydirasiz olma, bundan so'ng bizning aradan jil de uzmaz. Ahmet. Canım.
Soğandan. Сиңа күптән йодрын кышытып бирсә дә, сиңа тиңим. Тиң тояклар. Әйтейбе тояклы минем. Әйдә. Әйдә киттек. Әйдә. Ат итеп суып яхшы. Яхшы. Бар! Иге кайт, гүлсіз малай! Ayati! Бар иге кайт, гүлсіз малай! Ayati! Бар иге кайт, гүлсіз малай! Хәзрәт! Ни шу? Yes, атсыга. Тагы шу. Мәсәл. Сен теге түбәлештә торган сен Ибекәйне беләсеңме тиң? Бәләкәй малай. Үсте бит инде ул хәзер. Зур. Шуны мәдрәсәгә урнаштырырга булышырсың, буламы? Кара халыкны агартырга дигәндә мин әзер. Беләбезме сезнең ничек агартканыгызны? Булыша! Әтиәткәч булышам. Әйдә бар. Яхшы. Атсакма. Ayati! Тукта, сукмадым бит әле. Кыны. Диктор. Ahmet! Рәхмәт. Ой, рәхмәт. Ya tağın üstün mü ne? Иртәгә тагын керәм. Şöyle yere. Horhali! Milla Ahmet! Менә шушындый хәлгә төшү минем өчен үзегенә дә бик зур җәза инде. Жаза инде, жаза. Чыгарып җибәр инде. Şey içirmez şey. Сусамады. Uşay hem sama uğrama gelme. Әзер. Сусамады. Hazret. Сусамады. Yaharet. Арызлар. Әхмәт, нишләдегез? Gel Ahmet yine kızık iterge demegen. Үзеңне дә бераз кызык итеп алып кидек. Сүзләр. Hazret. Hazır mı? Әзер. Hayda şuşu yigit bilen kızga şartlatıp nikah okup verirsin. Bola mı? Әтиәниләрнең ризалыгыннан башкамы? Etileri min bulur mu? Elileri kuşayan bulur. Şәригатькә сыймас бит, кем Милла Әхмәт? Ey Муллагали абзый. Хәзрәт булып, хәзрәт ун капшыгына сыйганны, нишләп буш кына шәригатькә сыймас икән? Hazret. Hazret mi? Яхшы кешеләр өчен шәригатен табарбыз. İyi. Oldu, ник bilmiyorsun. Giladettin kızı, Bibi Milavşa'ya gelin. Hoş! Нигә ачсын инде кемнән? Ne mehrem bula, tintek. Hoş! Günah бар иде бар. Hem ni Giladettin kızı Bibi Milavşa, Selim Garaylı Arslan Garay'a, Halacı Fıttık'a çıkarga riza mı? Риза! Işkarra! Эшкәррә риза! Ağın bir karra. Ой Алла, тагын бер кәррә риза инде. Hem ni Fethül Bayan kızı Gülşayan, Selim Garay'a, Giladettin kızı Bibi Milavşa'da riza bulup girdin mi? Бирдем. Hem ni Veli Ahmet ulu Veli Ahmet Selim Celal ve Semarega Milavşa'lı Bibi Hazret. Selamun aleyküm İlay baba. Aleykümselam. Konakka kindin mi ne? Gizim Allah'a şekerlik ya. Ya uzindalıysa uz. Geç uzaminde uzmışa. Uzarga deyip gizim Allah'ın ırgamızsa. Uzarga deyip gizim. Allah maşallah. Bununla hangi bekliyor musun bana? Şuraydı bey. Bu ne demekiniz sizde? Hey, sana kaldı mıydı İlay baba? Sana kaldı. Sunulmaz. İrterek tügün bir kere demeyi. Sana kaldın deyip, sana kaldın İlay baba. Hayır sonunda bulurgam. İyi. Şuradan bir top gel irterkimizden karşına. Tamam. Gülşah yanındaydı gibi şapkaya ne var? Монда бин бабай, монда. Tege gidelim bundan. Tege vakıdayken iş kukayını alırga deyip kırdım. Бирем бабай, бирем. Ашыкма инде, башта туй итеп кит. Nindi toy? Kazanla verdik İlay baba. Eymet Burhan.
Şuşu jigitkäme. Nikahını kodda dışarıttı. İlgilecek değil karışma. Jigit heybet. Sus jigit, heybetin. Heybettir de. Bakar. Bizlerle bayırmız. Yarar indi babay, aklatma indi. Nikahta okılgaş, mehrine. Özüm bir uya kukay vermen. Şevilerine can kirgen kukaylar. Subhanallah maşallah. Şevillerine can kirgen bir yak kukay. Eye. Milevşe güzel Milevşe. Bakilleyin dedi. Allah'a tapkırsak indi. Demek, sevilerine can kırgan bir uya kukay beraberine. Kızım bibi Mevşen'e Selim Gerevi Orstan'ga halal cıfıtlık kariza olup girdin. Bir zeminde Allah'a tapkırdım. Melek konasına ne senin cevap yerim diken. Anasında rizalatırız. Mene kutluyoruz indi siz, kutluyoruz. Bir-birinizni yaratıp, ihtiram etib yaşayınız. Şul vaqtda muhabbetiniz nıq bulur. Bir kişi oldunda da jengilmezsiz. Jengilmezsiz. Kulluğa jon.